Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu Nama Ming Lao Shi. Dan insyaAllah hari ini saya akan sambung mengajar cara nak tulis tulisan yang ada dalam buku teks tahun 1 SJKC Bahasa Cina. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak anda di rumah. Dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya ini. Jadi, tulisan pertama hari ini disebut sebagai jiu. Dan jiu ini terdiri daripada dua tulisan ataupun liang pi hua. Dan jiu ini membawa maksud 9 ataupun nombor angka 9. Dan cara nak tulisnya pie heng ze wan gou. Pie heng ze wan gou. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai pa. Dan pa ini terdiri daripada dua tulisan juga, liang pi hua. Dan pa ini pun adalah satu nombor, satu angka, iaitu 8. Dan cara nak tulisnya pie na. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai ri. Dan ri ini dia boleh ada maksud hari, dia boleh ada maksud tarikh, dan dia juga boleh ada maksud matahari. Dan dia terdiri daripada 4 tulisan, 4 pi hua. Dan cara nak tulisnya shu heng ze heng shu heng ze heng. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai jin. Dan jin ini terdiri daripada 4 tulisan juga, 4 pi hua. Dan jin ini ada maksud kini, ada maksud ini, ada maksud sekarang. Okey, terpulang kepada gabungan perkataan yang terletak di belakang. Jadi jin ini 4 pi hua, 4 tulisan, dan cara nak tulisnya senang. Pie na dian heng ze pie na dian heng ze. Dan kemudian tulisan seterusnya, okey, dia nampak macam tulisan sebelumnya, okey, tapi tulisan ini disebut sebagai mu. Dan mu ini ada lebih satu tulisan daripada tulisan yang sebelumnya, iaitu 5 tulisan u pi hua. Dan mu ini boleh jadi ada maksud mata ataupun matlamat. Okey, mu. Dan mu ini 5 tulisan, okey, dia cuma lebih satu heng di dalamnya. Dan cara nak tulisnya shu heng ze heng. Lagi sekali, shu heng ze heng. Dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai nan. Dan nan ini terdiri daripada 7 tulisan, 7 pi hua. Dan nan ini ada maksud lelaki. Dan cara nak tulisnya shu heng ze heng shu heng ze gou pie shu heng ze heng shu heng ze gou pie. Dan kita ada lagi satu tulisan, okey, biasa 6 sahaja, okey, tapi di bab 18, topik 18 ada 7 di muka surat ini. Jadi tulisan seterusnya disebut sebagai nu. Okey, bukan nu tapi nu. Nu ini terdiri daripada 3 tulisan, 3 pi hua. Dan nu ini ada maksud perempuan. Jadi nan lelaki, nu perempuan. Dan cara nak tulisnya pie dian pie heng. Dan mari kita tengok muka surat yang seterusnya. Okey, di muka surat ini kita ada tulisan yang disebut sebagai nong. Dan nong ini terdiri daripada 6 tulisan, 6 pi hua. Dan nong ini boleh jadi pertanian, boleh jadi bertani, okey, ataupun
bercucuk tanam, nong. Okey, dan cara nak tulisnya pie, heng gou, pie, shu ti, pie, na. Pie, heng gou, pie, shu ti, pie, na. Dan tulisan seterusnya disebut sebagai tian. Tian. Dan tian ini terdiri daripada 5 tulisan. Ubi hua. Dan tian ini ada maksud sawah. Okey, ataupun padi. Okey, ataupun sawah lah lagi tepat. Okey, dan cara nak tulisnya shu, heng ze, heng, shu, heng. Shu, heng ze, heng, shu, heng. Dan kalau kita tengok dia macam tempat untuk kita letak padi. Okey, dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai mi. Mi. Dan mi ini terdiri daripada 6 tulisan, liu bi hua. Dan mi ini ada maksud beras. Okey, beras. Dan cara nak tulisnya tian, pie, heng, shu, pie, na. Tian, pie, heng, shu, pie, na. Dan mari kita tengok tulisan yang berikutnya. Okey. Dan tulisan seterusnya disebut sebagai guo. Guo. Dan guo ini boleh jadi maksud buah ataupun sayur, tapi lagi okey, orang kenal tulisan ini sebagai buah lah. Okey, dia boleh jadi sayur tapi buah adalah maksud umumnya. Okey, dan guo ini terdiri daripada 8 tulisan. Pa bi hua. Dan cara nak tulisnya shu, heng ze, heng, 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 shu, pie, na. Shu, heng ze, heng, 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 shu, pie, na. Okey, dan kemudian tulisan seterusnya disebut sebagai tu. Tu. Dan tu ini terdiri daripada 3 tulisan, san bi hua. Dan tu ini ada maksud tanah. Okey, tanah. Dan cara nak tulisnya senang. Heng, shu, heng, heng, shu, heng. Dan tulisan yang terakhir di sini disebut sebagai kong. Kong. Dan kong ini ada 6 tulisan, liu bi hua. Dan kong ini, okey, orang kenal kong ini ada maksud jumlah. Dan cara nak tulisnya heng, shu, shu, heng, pie, tian. Heng, shu, shu, heng, pie, tian. Dan itu sahaja untuk video kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.